Kasorkar jilla kalarai ban siudep no ya ka aerial ka basa teng hadu prabenai ka balakot sya ka sapu nyoklur syakinohi kai SSA ha ka durjong ka installment ka ban sedang nadu ubenai jiliu jong uni usnam. Kani ka aerial ka basa teng ka dei nadu unai tung shitarik arhajar khanrio hadu rempang arpu pratrik arhajar khanyo. Kani ka jingsa aram kinohi kai ha ka sorkar kalapau perthai ha ka jingsong bishar ka yeng bishar ya ka mokot duma kabala ujor da kinohi kai SSA hapo kalama jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Association hakmat jong ka Meghalaya High Court kabala ujor nadu usnam arhajar arpo. Kaying bishar kabashong bishar ya kani ka mukot duma ha ka khanyo trik jimang kalapen kut ya kani ka mukot duma hadien baka sorkar kalapen tip ba kala thau kilat man pelat no ya ka aerial ka basa ateng kinohi kai SSA. Hak bai dai bat ka read petition ka bala file da ka Meghalaya SSA School Association persya ya ka Sorkar India bat kumjuro ya ka Sorkar Meghalaya ha ka arpo pratrik jong upnai January arjar arpeu hapo Meghalaya High Court ha ka bai dai bat ka jing penslem ne ka jing bom siu jong ka Sorkar Meghalaya ya ka irier jong ki nong hikai SSA ka bala sa teng sukumba prabnai kata no 1 July 2016 hadu 28 February 2017. Tehak bai dai bat kani ka read petition nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association menta ka sngi ngisukmen banya tho chapi baro kino hikai SSA hapo ka jala Meghalaya ba menin ka khanyutrik ka jong banai me arjar arpulai nakaliang jong ka Honorable Meghalaya High Court lengbau Honorable Justice Mr. H.S. Thankiu kala penmi ya ka judgment hak bai dai bat kane ka read petition ka ba nakaliang jongi ka association ngila file hak ne ka judgment nakaliang jong Honorable Justice Mr. H.S. Thankiu lengba ka communication ne ka shiti ka bala one naka Sorkar Meghalaya lengba Commissioner and Secretary jong ka Education Department haka Sautrik jong ubnai basau arjar apulai haka baka Sorkar jela lengba kani ka shiti kala yato ya ka Honorable Meghalaya High Court manakaliang jong ka Sorkar jela menta kala penkre ya ka formula kumno ban siudep ya kani ka irier basa teng jong kino hikai SSA kata nudu 1 July 2016 hado 28 February 2017. Tekat kum kani ka formula ka bala frame da ka Sorkar Meghalaya lengba ka Education Department kala kedeu syai hangne banakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kan siu ya kani ka irier jong kino hikai SSA haki sau installment kata hakasnem ka banongkong kepada jong menta usnem kan siu ka first installment kan siu hau bna June arhajar arpulai ka second installment kan siu hau December arhajar arpulai nangta hakasnem ka baar ka third installment kan siu hau June arhajar arpusau bat ka fourth installment kan siu hau December arhajar arpus shushu katkum kani ka chithi bala pha da ka Sorkar Meghalaya lengba ka Education Department katkum ka tarik sautrik jong nai basau arhajar arpulai kala kedau syai hang ni ba hakasnem ka banangkong kata ha June arhajar arpulai nakaliang jong ka Sorkar kan siu ya ka irier jong kinong hikai kumba iwei khandai wei point Henriu iwei san lak nangta hau December arhajar arpulai kapisa kabanakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kan siu biang sekinong hikai SSA kalong iwei khandai wei point Henriu iwei san lak parhakasnem ka baar kata hau June arhajar arpusau kapisa kabanakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kan siu sekinong hikai SSA kabaidai bat ka irier kalong iwei khandai wei point Henriu iwei san lak bat hau December arhajar arpusau ka kapisa kabanakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kan siu syakino hikai SSA kum ka irier kalong iwei khandai wei point Henriu wei san lak bat dakani ka judgment kabala penmi da ka Honorable Meghalaya High Court thadin ba ka Sorkar Meghalaya kala agree ban siu yakani ka irier syakino hikai SSA menin nakaliang jong Honorable Justice Mr. H.S. Thankiu ula penkut dani ula dispose no yakani ka case ka ba nakaliang jong ka association kala file house name arhajar
arpeu hakabai de bat kane ngishim ya kane ka kabu ban ai khuble ya paro kinong hikai SSA kebala ya snok tilang bat association hakabai de bat kane ka benta ya kajing dawa jongi bangin yo ya kajong ka area kebala sa teng prabanai kata badin do 1 July 2016 hado 28 February 2017